Nema većeg zločina od bratoubistva. Možemo mi sad, ovog trena, neka ih je 15.000, mogli smo to sinoć, preksinoć, polomiti TV Bastilju. Možemo i polomiti onu zgradu tamo. Možemo ući u sve te zgrade. Ali preko jednog leša na bilo kojoj strani, ako prekročimo, šta je to? Šta smo postigli? Je li ovo zbilja odsudni trenutak? Je li ovo posljednja noć? Je li ovo posljednji dan? Sa te televizije koju bismo preko krvi osvojili i kad bi postala slobodna, stalno bi tekla krv. Stalno bi tekla krv. Teče i sada. Velike odluke ne donose se u histeriji,